Mbaliswelene wa dingwaga di le 21 o ne a isa lesea la gagwe kwa bookelong jwa Benny Samuel ka ntlha ya letshololo. Swelene a re baoki ba ne ba tsenya lesea la gagwe dripe ka ntlha ya fa le ne le latlhegetswe ke metsi a le mantsi mo mmeleng. Malatsi a le mmalwa morago ga moo letsogo la ngwana le ne la simolola go fetola mmala. Ke lemoga gore go na le go ikgatolosa. Ga ke dumele fa lesea le ka kgona go ntsha drip. Go na le sengwe se se diragetseng se ba sa batleng go sempolelela. Fa a ne a botsolotsa baoki ba ne ba mo netefaletsa fa letsogo le tla siama. Letsogo la ngwana le ne la kgaolwa malatsi a le mmalwa morago ga moo kwa bookelong jwa Witbank. Go latela ditshwantsho tsa letsogo la ngwana tse di neng di tletse mo mafaratlhatlheng, baagi ba Delmas ba ne ba gwantela kwa bookelong jwa Benny Samuel. Bothati jwa porofense ya Mpumalanga bo amogetse fa go ka nne ga tswa go na le kgetsi ya go ikgatolosa. We need to admit where we have done wrong. We must not shy away. And as a result of that, we have taken a decision that those that were involved in treating the child for diarrhea, and ultimately that diarrhea has led to a 3-week-old losing her arm, they must be suspended with immediate effect. Pegelo ya ntlha tebang le morero o e solofetse go gololwa mo go yona beke e. Ngwana le mmaagwe ba santse ba le kwa bookelong.